Allah Ta'ala 说了 Inna dina indallahil Islam 只是 Allah Ta'ala 跟前之教门只是 Islam. Assalamualaikum, hai teman-teman. Saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu. Ada dua suku besar muslim di China, yaitu Hui dan Uighur. Mereka juga senang merantau dan tersebar kemana-mana, walaupun ada juga beberapa suku muslim lainnya. Hari ini kita akan mendatangi suku Uighur yang menjual makanan halal di pasar muslim sekitaran Masjid Wuchang. Di sini mereka menjual makanan khas muslim dari Xinjiang. Mereka para muslim yang merantau bisa dikatakan hampir semuanya menjadi pedagang. Tapi sebelumnya, kita akan mendatangi seorang suku Hui. Beliau merantau dan sukses dengan usahanya membuka restoran muslim Lanzhou Lamien. Bagaimana keseharian beliau sehari-hari yang mungkin sangat menginspirasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni kan semua? 我看信仰文大，伊斯兰教的信仰文大。Islam 信仰文大。信仰文大。OK。好。哦，这是这个阿拉伯，这是汉字。这汉字这是阿拉伯。我正在学习。早上我没人做拉面，没人闲了就随便看看，随便学习。OK。这是我们的宗教信仰，必须的学习的。这是 Kitab， 这是 Quran 的规。Quran 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 的规。Allah Ta'ala 说了 Inna dina indallahil Islam 只是 Allah Ta'ala 跟前之教门只是 Islam。 Buku ini adalah Kitab Dasar Ilmu Tauhid. Di dalamnya berisi tentang dasar-dasar agama Islam, mengenal Allah beserta sifat-sifatnya, rukun Islam, rukun iman, sampai mengenal nama-nama Nabi. Ibrahim, Lot, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syahib, Musa, Harun, Zulkifl, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zikriya, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam。 好，老板，你从哪里来的？我是青海来的，青海。青海？对。不是兰州的？不是兰州的。回人吗？是，我们是回族人，我们是穆斯林。在青海很多穆斯林吗？青海我们很多有穆斯林。我们青海省最大的是一个青海清真东莞大寺，是我们最大的一个清真寺。哦，很多清真寺在青海。对，很多那个。穆斯林学校有没有？穆斯林学校有。穆斯林学校在现在我们青海那边很少，不多。不多，很少。现在以前在我们清真寺里面都学习的很多。在武汉你工作？武汉在工作，对。武汉我在做拉面，武汉来了2年多了。兰州拉面。兰州拉面。对。现在我要拉面，牛肉拉面。你要牛肉拉面？好，可以，我给你做拉面。可以吗？可以。好，现在。好，我给你做拉面啊。Begitu ditanya, Lauban ini langsung ingin menunjukkan skillnya dalam membuat mie.
牛肉汤，牛肉汤。牛肉汤，哦，香菜，牛肉拉面，兰州牛肉拉面。谢谢老板。好。 Alhamdulillah Lauban buatin Hanif Lanjo Lamien. Walaupun mereka dari Qinghai, dari Ningxia, dari Lanjo pun namanya tetap Lanjo Lamien. Mie muslim yang paling legend di China. Masya Allah. Mie-nya seru banget, ditarik live, dibuat langsung. Nih ada mie-nya, dagingnya, wow, dan daun ketumbar dan daun bawang, telur. Dan yang pasti kuahnya yang paling maknyus, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hao-che. 很好吃了吧？ 哎，好好吃吃，好吃，经常过来吃。哎，谢谢。 Di sela-sela waktu, Lauban ini beserta teman-temannya saling menyimak setoran hafalan mereka di grup WeChat. Dan juga dengan membaca Al-Quran. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bisnis Lauban ini sangat maju. Dalam sehari, keuntungan paling sedikit 2.500 yuan katanya. Sekitar 5 juta rupiah dalam sehari. Itu paling sedikit. Wow, Masya Allah ya. Dan seluruh anggota keluarganya ikut bekerja membantu Lauban ini di restorannya. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. Building, rebuild a few times. Last time maybe 1980. Jadi kita sangat bersyukur bisa beribadah dengan baik, dengan lancar dan dengan fasilitas yang sangat lengkap di Indonesia. Tapi di sini ya karena ini kan bukan negara Islam, jadi ya seperti yang kita rasakan sekarang. Sekarang kita akan menyapa dan membeli beberapa jajanan yang dijual oleh pedagang muslim di sekitaran masjid ini. Ini sama minta? 怀语，怀语，你会不会认中文呐？怀语，这个吗？ Ini adalah kulit binatang asli dari Xinjiang yang digunakan untuk bahan pakaian musim dingin. Ini sama minta?
黑桃，黑道。羊羔，从哪里？这个新疆的，新疆的。哦，在新疆这个很多吗？多。多。别的葡萄。葡萄那边。哦，从新疆的吗？新疆的。哦，这个吗？这个葡萄的吗？对。哦，已经多少钱？就18块，这个25块。哦，这个贵，这个18。对。这个什么名字？鸡蛋。kurma。对。kurma。kurma一样。中国 kurma。对。这个要5块可以吗？中国 kurma 跟阿拉的。这不包可以？这个好了，oke, 谢谢。Yang ini adalah roti Xinjiang, roti nan. Roti ini adalah favorit orang-orang Timur Tengah dan Afrika gitu. 这个什么名字？ Nan。 Kalau orang Indonesia sih, menurut Hanif kurang suka roti ini karena keras banget. Dan terakhir kita mau ke tempat penjual daging. Penjual daging halal di tempat ini banyak banget. Neuro sosis. Tidak hanya dari suku Uighur dan Hui saja, ada dari suku Bauan dan Salar juga. Selesai sholat, jajanan yang paling favorit adalah daging. Sekarang kita mau beli daging di belakang. Hari ini kami mau beli daging. Pagi. Lu mau rajin olahraga, anak lemak. Sabi olahraga. Daging merah. Berapa kilo? 4,5 kilo. Sekian video dari kita. Kalau ada masukan silahkan tulis di komen ya. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Muhammad Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.